I would like to announce and remind us all about the sponsors for this very special two-day event of Tonga High School and Tonga Side School Inter-House Sports of 2021. I would like to thank all the kind sponsors for your donations and all the kind offerings that you have offered these houses so that they can have printed shirts and banners, and they all look so beautiful since yesterday. For Nua House, a big thank you to Alicia Kauola and Lenoa Meikune, Nipili Kaufusi, Mokaunawe Mpila, Mkalemahaki, Siekapa with Kohiva from Tuamoheloa. Thank you for the lovely pictures. To Telea House, a big thank you to Fililanga and Havelu for the free printing of their t-shirts. The ex-students of New Zealand and Australia, Los Alinecoso family, Alamika Philippian family, and Heleine Vakauta and Silia Vakauta. A big thank you to the Sangone sponsors. We have Melenaite Hojalsen, the students and the ex-students of Sangone House, the ex-students class of 2016, Sami Mafileo, Dr. Joseph Takai, and Tony Faletau, with a donation for $100 for the t-shirts. And last but not least, for our Saba House, the Form 7 t-shirts and banner were proudly sponsored by the TCC, Elizabeth and Alexis Spa. Thank you all so much to these kind sponsors for your sponsors and your donations to make this day memorable and enjoyable and fun for Tonga High School and Tonga Side School. A big thank you to our live stream since yesterday, Tonga Vision with Paula Moimoy. Thank you ever so much for always answering to our call whenever we need you to live stream our events. Also big thank you to our DJ over here with the perfect sound system. Thank you ever so much for your support, so that we can all enjoy today. Di mai pare, Mori, rumai kapapunga beri demita tahu ni mangiau. Di Junior Girls, dia yang kaki musika, tukong rumah dan itara. Paya kaiba, mere fatai tukong minua. Takwaki parume, minta dayone, sangone. Kau tu bailala, dan motewa atau motu terea. Ina Junior Girls. Porque si mai mamusie, como la monta vosi da mitava. Kalau lain final, se anerino, nua. Apikare ulufe, que moehenga la melangi, que mi samoni, menaite parevao, que mokini setefano da mikerea. E sine Deus, o que é a meu bailia, ele vini esala da mitava. Sala te rabiri, sila papai minua. Platiola manu, pianola paiva, sanoni, laite hatau motu, ya motoa halai punua gani terea. Kora te Open Girls, ka toa ngai whare, whamore more tu watu te uka o competitors, ki he start ako i mida tāwhiri mangiawa. Junior Boys,
Kore atu ngai whare, whamore more, whi mau mu kau competitors ki e junior girls, ka mo intermediate girls. Ka taki whi mau ki nao tōru ki start tako i e whita tāwhini mange au i taimi. Whamore more kore ni ka mi he malai ko i e puna marunga, e high jump, o whi mau e open girls. Open girls, o ki motolo ki mau ki mukamata i taimini. Tiri ko ia pe hoko mai midget boys, junior boys, pe mo senior boys. Kataki ngai grade ko ia ki mau ki motolo ki mo i deo tewa i taimini. Ka koe open girls ko ki nao tolu ngau kamata i malai puna marunga. Long jump, ki mau ke intermediate boys. Triple jump, senior girls. Ye malai sot kudiu ki mau ke midget boys, junior boys, intermediate boys, ka mo senior boys. Kistas, ki mau ke intermediate girls, ki nao kamata ki nao tolu i taimini. Kore atu ki ngai whare whamore more, wau mo whanau mai, watu lewa muka whawhonga ki ngai field event. Mamanato at whanau, ke mau tanuki mau mo ngahi whale. Kau matapule ko wikai kau he ngahi event sipoti, mo ki tatakai atu i he tua stadium, tuli mai whanau me iai ko eni e kamata tau event ki he ahoko e ni. Kore atu kau whawhonga koe mita tāwhini mange au, vere mita tāwhini mange au. Ke mau ki motolu ki he starta i taimini. Junior girls, ka mo intermediate girls. Kore atu, kau kore whare whamore more tu mai mo kau whawhonga koe ke vere mita tāwhini mange au. Ke mau ki whai mo kamata i taimini. Pagmodolo no whemau ki here mita tāwhini mange au i the boys. Junior boys, kia Daniel Lanto, ka Mikawa. Joseph Palenapa, kia Ware Wainikolo, Nua. Sione Moa, Tanilo Atukou, Sangone. Patalai Tifita, kia mo watu mati ka ni Terea. Intermediate boys, whemau kia ia Paula Tutau, kia mo Daniel Lanto. Kia Mikawa, Josefo Stefano, Terita Tukia Minua. Siuta Helu, Sila Boafisi Sangone. Kia mo Sifa Tohi, kia Joseph Tifita, kia mi Terea. Kia Senior Boys, kia Paula Lauti, Kristen Perenato, kia Mikawa. Numa Pepa, kia mo Amanjan, kia mi Nua. Panifasa telefoni, kia mo Takai Parei, mi Sangone. Sitarek Selui, kia mo Siosifa Talau, kia mi Terea. Kataki ka whawhonga ko ni open boys, ko mo open girls. Kore atu ki ngai whare, kuhifo ke mo ka whawhonga ki starta.
Karaki ko start ako ia mita tapu di mangiau e kamata ia me mita e tolu miau. Maka berana ini mita e tolu miau e kamata mia ia me mita e tapu di mangiau. Kore di kawafonga beni kuna loloa. Kuna loloa, kuna seku le kuna malunga. Kaya kore mai di officials, kaya mutuan muka kawafonga dia ramai, kaya kamata dia uye mumungin. Open girls di high jump. Di mau motong di mai kuna malunga ini. Intermediate boys di long jump. Senior girls, the dribble jump, dan midget boys, shot put, dan mai diskusi firma ke intermediate girls. Mai field event dia firma ke kato time ini. Pada mai ang qualify, kung ito ko itay ninyo kita mo na field event. The boys, firma ko to ay midget boys, junior boys, intermediate boys, open boys, como senior boys. Yung malayo sa puti. I-discuss yung firma ko ay midget girls, junior girls, intermediate girls, open girls, kaya mo senior girls. Yung malayo ko ito lo sika, pero javelin, o firma ko to kaya na grade D. Kung ito ko rin tingin kipangahok ko ito lo sika, talo kami yan yafi, kung ito kinay pare. Kaya mga ito officials, kinaulo ito malayo, kaya mo ito competitors, kipangahok ko rin ay ito lo sika. Kung may ko event niya, tingin kipangahok ko ay na-field event niya, talo kami ang uwaki. Yung long jump, of the mga junior boys, intermediate boys, open boys, kaya mo senior boys. Dribble jump, the mga midget girls, junior girls, intermediate girls, open girls, kaya mo senior girls. Kaya mo midget boys, junior boys, intermediate boys, open boys, kaya mo senior boys. Koto ang grade D ko ya, kaya may midget girls, kaya open girls, dan mo midget boys, ke open boys, ke mau motong ke malai dribble jump, ke koi punas si tepu. Dei malai ko ia puna malunga, ke mau ke open girls, midget boys, junior boys, dan mo senior boys. Grade year 5, ke mau ke katong mo high jump, ke koi puna malunga. Pamremore te ka fonga pa ni gelere mita ta fe ni mangiau, lo ta taritari mai ai o officials ka me stata, o fe mau ki motor midget girls ka mo junior girls. Ke mau ki motor ke stata pa gelere mita ta fe ni mangiau. Midget girls, kami junior girls, kami mau modal kami marai sika yang timing. Kami marai diskusi kami mau biar midget girls, kami junior girls jadi. Intermediate girls. Intermediate girls kata kami mau modal kami marai tolo diskusi.
Koe ka ofisolo e muna taitari mai veu me ve trek. Ke mo whanonga whatanga te lo te malai kai kamatare wa mo i veni. Te whamanata te piki ngai whare, whamore, te rea, sangone, kawa me monua, o ke whima uke ai whakaikai ai taimini. Watangai alu ki ngai pare, makehe, ki he pes chia, te koe whakaikai le taha, kau ke ai mamoe pes marching, ki he me hiri koe ai whiau sipoti, ke a moe whare koe ia e mau me mo tarango fua i aho e ua koe whahako ai ai te au hii. E kare te piki ngai whare, whamore, o ke whangongo mai o me startup mi he startup e tāwhiri mami au, ke maua Nietzsche Girls pa Mutina Girls. Kore atu ki Kawa House, Te Rea House, Te Monua House. Ke mao mo kau whawhonga tu ke lere mita tāwhini mangi au I taimini whamore more. Kore tu kau whawhonga koni ka me Junior Girls. Junior Girls, ia kati musika, tupo umaunga ka me Kawa House, pai a whaiva, mo mere whatai tupo me Inua House, ka pua ki Panuwe, ka mo Linta Taione ka me Samane House, ka mo Tondu Vailala, ka mo Tebra Kaupotu, me Te Rea House.
Pahinga mo yan ay Tokyo no Yatu, Fema Bimotoke Stata, Junior Girls. Beye Namide Girls, Uga Simai Mamusie, Lamonita Bosi, Migama House, kalau lain final, Lucia Nerino, Menua House, Abikare Unufe, Henga Lamelangi, Samone House, Mere Naike, Parefau, dan mungkin Setfano, dan Mikerea House. Kata Tokofonga Fema Wei Namide Girls. Kore kogi kore makiri niya, inahi pare hono kotoa, au House Masters, kataki, mubito koni mai, mai lau mo meitsi di kami he. Tuta ini ai whaafaran langi, pia ukimau, ki hona te whaafiko saki holo i loto treki koe ni mua, whaafimaton maki e, ki tuku koe ia e mea ai whaafaran langi. Kore whaiat ke kau pure whare, mo tokoni mai, ke no whamaa kō koe tau whanau. Usio atu ki he whanau e nini, o kumau mea tokoni te mo whenua e aki, kua more more, tangutu hifu ki o tangutu anga, maa wai ho mea tokoni. Kore ni ngai whare ko pike ki tatu mo ka whafonga ki he starta ko i lere mita e tāwhini mangiau, Junior Girls. O ki whango mo mai ka starta ki ka whafonga ki na wau takiangi kai kamata ai lere mita e tāwhini mangiau i Rumbogini. Ia mai ka whafunga koe ia te Noah House. Noah House, pe mau ka whafunga koe ki lere mita e tāwhini mangiau Junior Girls. Wai atu koe ki roto mai tai mini, ko Tava House ke muosi ia ina ka whafunga, Sangone ke Moterea. Kore ia ki Noah House, ka more more, tu watu mukau whafunga koe ki lere mita e tāwhini mangiau Junior Girls, pe a moe Intermediate Girls, pe ki Senior Girls.
Nua House, Whamoremore, o kai kore mai ni stata, mo ko fonga ko ki le mi te tafu ni mangiao, Junior Girls. Ko kore dai biri mai fare mo to, Whamoremore, tu wa mo ko fonga ko ki le mi te tafu ni mangiao i Junior Girls, Intermediate Girls, Open Girls, ka mo Senior Girls. Ke mau ko na grade D, ke na mau ki stata ni te tafu ni mangiao. Ya tak faham ko ay be dia mo stata. Pada mai ang iko na ko fuga ni ina mai ay stata ay daimini. Kau daimas. Kau daimas, Whamoremore ko na ko fuga ni ina mai stata ay daimini. Jude with umay ko fonga ko ki he Junior Girls le mi tai ka ku mangiao. Para mai yangi we feitu ko kamata mai ko ni ai le mi tai ka ku mangiao. Te na le mai mi ai wa ki o te pi, te lau mi ai fui tatai ma ke ai tolu. Ai ko le mai mi ai stata pai no mago ni vida to mi awa o pa ke te pi ko ko mai le mi ta ta ku mangiao Junior Girls. Pai ko ki lo mai ta mini o kava house pe ya mo sanone. Whafonga bena te oua bea mi kawa, me whafonga te oua bea mi samane, una o whiau mai ki he uaki, ua, tolu bea moi whaa. Ki lere ni te tāpuni mangiao. Komanado tu ke kau beri, Whamoremore, ko mo wa ko na ke te pi, te toi ni ai vita kai tolu.
Pangalawa yung pangalawa dari Kava House. Patuhayan yung buwa ko na GTP, pero niya itakai uwa. Kaya din gihingi ng boys, mga senior boys, yung motor ki hetolo sa puti ay mini. Patuhayan ikaw house masters, yung mga funga boy ki hetolo sa puti, intermediate boys, mga senior boys. Nataki Tukuya Kilotomalai, I got triple jump for senior and for junior and inter boys. Triple and long jump. Patuhayan Kilotomalai dari mini, kaya dia itu fago na pamata may dia kita tahu mengawal junior girls. Wali folha o funga ko mi Kava House ki to mi ta o miau pia to mi ai mo takai taha frausi te to ya o ki te pi kulturi ha te mo funga ko per mi Samone House. Mau mo yung funga ko mi Kava House. Kung ako man ito mi ta tiao, na ako de pi to mi ai takai frausi taha. Kalau datang di Panau, kemaluan jual funga ko dari Kava House. Takai frausi yung funga ko dari Kava House. Okay, itu lima tempo funga ko dari Samone House. Dulu dia tu Samone, kalau mana nak kita kai frausi, kalau ayam ni kuah funga ko ya Kava House, itu yang minta uang yang fitu noa kie tepi. We would like to give a big thank you for these sponsors of water for this day's event. Water is sponsored from Huakava Miliku and the Ex-Students Council. And this is from Tonga Water from Mr. Tapu Banuwe's business. Tapu Banuwe is the owner of OE. And he was also Dux of 1982 in Tonga High School, class of 1976. So please, Tonga High School, Tonga Side School, can you just give a big cheer
for our water bottles for today's event. Water is very important. Thank you very much, Honorable Minister of Education and Tourism and Muslim Council. Kama House is leading. Kama House kwenye afya kutoka ndani ya mtandao wa kijamii wa Kama House. Leo wanasaidia Kama House kwenye wanaoa. Kama watu wanaofunga kwenye Kama House. Kwa hiyo wanaofunga kwenye Samani House. Kama vile moduli maiki timing kwa morning. Therefore, I would like to call upon the house captains for each house. House captains, if you can hear me, Kelea, Samone, please send your house captains to the front here where the bottles of water are, so that you can take 4 boxes for each house. Akapakopona mihelahi pale, kataki kemoto atu takipa atuha. Kamalodi Papua bersama di house, boleh buka awal KTB, bertolong dia. Tapi kalau ada orang boleh mengiyak semai, bapak atau mungkin yang minta dia KTB, kamalodi kau nak ada ni kita tapi. Kadang mereka lihat BBTG. Kemaluan tu selama ini ai pokok event iko ya kompong ini dia minta tak mengiau. Kalau dia ada ni dia rumah iko ya fana fifin ni ida video kios. Maroon ko fukalan ni namai estata. Ini ada masuk ko na kau pamormore. Di pulau-pulau fuka ko na kau timers. Kau pergi kau tolong shotput. Intermediate boys na mo senior boys. Kaya mau kimodong kaya malay tolong shotput kaya timing. Tatari main niya ikaw officials, ikaw ako mo tolo shotput. Thomas High School, your boxes are coming. Korean game mai fare pamormore ke mau kau competitors ki tolo cheveling. Dua tolo sika ke mau kau fonga koya intermediate girls, senior girls to open girls. Bege intermediate boys, senior boys ke mau open boys. Kata kita kau itu ya ke mau lagi mau tolo kau officials, kalau malai kami ni kita kato mau fatomia koya yang malai cheveling. Mau. Pada hari yang itu, waktu mai ini kalau dia minta tak mengiau, intermediate girls, kalau kami yang kerja house, kalau macam Kava House, sama di house, Kava, sama di kerja dua, sama dua. Kalau ada Kava House jadi. Orang bawa orang nak defi lau ni ada kaya tolu, lau ni ada kaya tolu. Boleh beri kali pada formal boy.
Ke mau mo ka whawhonga koe ki he Triple Champ. Ke koe puna si te pū. Patamai ange kua tonga tātarimen ka ki malai puna si te pū e ka officials. Ke mau ai midget girls, junior girls, intermediate girls, open girls, ka mo senior girls. Ke whakakato ai puna si te pū, whamare more. Kore ki ngai whare, mau mari te kuatu ka whawhonga koe ki e Loto Malai. Parangai koe kore ni whai atu, whamemore, whanauako, kake te mau ke te whai o te rue aki e ria koe i lāko i e grandstand, whakimatong mai koe ia i e mea anga o e whawharangangi. Mai lau mo meri tiki ka mieni, o kūta e whawharangangi i e pāke te whai wā. Kake e malai atu i e malai tai miri, Wawawa to kaweri ko i a mita tāku mungi au, a ina mite girls, ki he bi, le toi mia e takai e ua. Toi mia e takai e ua. Kore ke intermediate boys ko moe senior boys ko mau motor ki malai tolo shot put. Malai tolo shot put ke mau ki ai intermediate boys ko moe senior boys. Ko moe more ko tona tari menia ka officials. Ko kato ko mo tolo shot put ko ia. Whaponga ni tawang roto mataki ui whaelere ni tai tāki ni miau koea ai intermediate girls. Nia ui koe toi ni tai ua miau. Ko miai ni takai whaosi. Ya ni punai alere ni tai tāki ni miau koea. Kore atu ke matanga, whamore-more, tau-tari-tari e whāwharangangi au mea patau paspasi, whamore-more, ko tūtai whāwharangangi i e pāke ke whaiwā. Koi sangane. Your Honorable Salote Lupepahu Tuita Tayone, very, very warm and grateful that you are here with us today. Sangone House, a big, massive cheer to the Honorable Salote Lupepahu Tuita Tayone. Whatamarang e senior boys, koe ui whaos mi kari motoru. Tolo shot put e senior boys, koe final ball pen kari motoru. Whatamarang e roto matatari mai, ai ka officials kami mai tolo shot put, ke whakakato mo whatongia tolo ko ia bombongin. Mao.
acknowledging here the ex-students, Tonga High School ex-students, right on the track over there with their beautiful, beautiful attire and in their house colors when they were still students. So please give it up for Telea and Salva. And there's a former teacher of Tonga High School, Mrs. Linda Mako. Telea House, you are on fire today. Ladies and gentlemen, we are going to do a very, very special event now. And that is a special donation from our guest of honor. So if I can just please ask the field events to pause their activity for now and just look to the grandstand because Tonga High School is going to receive Christmas early today. Thank you, Sanone. Thank you. It doesn't mean that our guest of honor was a Sanone, that you are, doing your own thing today. Just hold it there. You will be the first to cheer right after the donation. So Tonga High School, please give a big, big clap as the guest of honor will be offering 1,000 Fa'ana to the principal of Tonga High School, and this is sponsored not only from her, but from the Tonga High ex-students Pride No Prejudice group. Give it up for 1,000 Fa'ana to Tonga High School, and this is to provide lunch for all the houses on Monday. Another round of applause. You will have ice cream and buns for all houses on Monday. Yay! Now, Sanone, take it up with the biggest, loudest cheer that you can so that even Chris Howard can hear
Yaibe, Pete Yaibe, que Asanone Haspo. Colore come memoria che guest of honor, dammi storia, fa offere Susanna. Momanatui, because the turtle. While the deer and the donkey and the horses and the chickens are running, he's going to run a turtle. Now, at least today, some of you have got good sportsmanship. That is the spirit. The men, the need, the nana, and for taking of our life. And let the best win. Simone, it's okay. Slow but surely. Come on, Simone, give it up with your biggest cheer. Girls, they are my senior girls. All the girls are the senior girls. And already Salini, itu tahun pertama. Kalau mana ni kau beri, walau tu nak beri lau ni ayah cakai itu. Kalau yang di depan kau, di depan kaki, ada yang di depan kaki
mamaya ko open girls o more o senior girls ko ni afi mai ito ni da o miao ni afi mai ko te bida to e takai pausi ilawa ni gai ko ni pausi ni ki ko ni da o miao ko ni te bi ko ni ai ko ni takai pausi taha house. If you know what you are, you house. And if you are going to the house, senior girls from older girls, pero nang ngayon nagpafungal mo sa school, Beachhead Korea Thomas High School. O yung metaki malere ni tatafu mga wali. Kanya ko nang gihaton ko yung kiti. Pamalawa ko yung pamalawa. Kaya ko pamalawa yung may inuwali ng pagkakita yun. Nagpafungal mo ni Thomas High School. Awan menjadi perluas dia. Orang beritahu apa ini Thomas High School berlihat di mana yang rumah BTP. Pemilih house pemilih hikmah, karena pemilih hikmah ini koyak kau mai koyak di urwati, di house. Boleh lebih banyak kalau boleh lebih naik lagi, kalau boleh, jadi mai dia ugi lebih otak house punya. Kita baru di kampung di Kala House. Dia bertemu dari Tuhan Tuhan dan bertemu dari Kala House yang Allah. Ini menjadi usaha house. Mau mau para jika kaki.
Igreja com memória, para a Igreja do Deus. Kultura Igreja do Deus com memória, para a Toma, para a Igreja Maria Sofreti, para a Kultura Igreja do Deus, para a Roupa de Preto Loco, com memória. Não está com a memória de Moldova. Coreia com o Japão de Guinea. Pemain Baldanis, boleh berfuang ini namai Sares, dia berumai ai, kalau dia minta ikat di mana aku isinya bos. To all the houses, this is the perfect time for you to do your cheers. Remember, we are having a prize for the best cheer. How can we determine that if you are all just being quiet? Orang yang ini, kalau orang itu main dan ini, junior boys ya, kalau kita minta boys dia minta kafe di mana?
Orlando Topofunga de Lofata e Junior Boys. Orlando Topofunga de Ivan Boys. Nagere Farang de Ivan. Junior Boys and Intermediate Boys. Orlando Falcon de Katmai, Intermediate Boys. Logo a vir no Guas Family House, Falcon Royal e Intermediate Boys por Moilho. Doi kakai e uma, doi a, doi kakai e uma, samone. Itu ya ke mutawa itu ada di samone lagi. Itu ya ke mutawa ada di samone sama doi a. Siena, Papua Midea, Samani Kuritaha, the Waki one and after no Raifa Siena. We do have the power to the Polu, Samani. Uang ini dia yang tahu kita orang yang banyak menjadi. Kita juga kalau mayan follow, dia tak menjadi. Yang kedua dia atau beliau untuk dimanja. Kalau dia apa sih dia dengan itu house. Kedua dia tidak tahu beliau
Junior boys, junior boys. Tukiwa bersama di house, sama di masing-masing sama di permintaan guru, akan bersama di GTP Permainan. Betul bukan di mana waktu dia bermain di permintaan GTP ini. Pemain yang akan menjadi tahu itu menjadi apa-apa yang dia. Karena ini nak dia sama ni. Dia sama ni. Dia boleh dari dalam di bawah boleh di mau melalui kawasan dia. Lagi yang menjadi penjelasan ini dia berfungsi dia melayani. Mereka dia berfungsi di Thomas High School. Pada dia berjadi mau. Junior boys and the intermediate boys. Learning the ranking now, qualified older boys and the senior boys. Kepada deputi Alfari Pembelimori, tapi dia tidak tahu kemiau. Dari awal dia bagi final, dia tidak kemiau. Final dia tidak kemiau. Opakiri tidak tahu kemiau. Io con il nuovo giornatore.
As our competitors are still running for the 1,000-meter relay, I would like to acknowledge once again our kind sponsors for this two-day event. For all the houses, we would like to thank all the kind sponsors in Tonga, overseas. Thank you for all the money that you have sent just to get the shirts printed out and the banners so that the school houses look very beautiful in their marching. We are looking forward for how the marching is going to be at the end of the day today. But I would like to formally acknowledge sponsors for each house. For Nua House, Alicia Carola, thank you very much for that. We think that the and then the Sekama photos with Elvira Kuamoheloa. We have Kaba leading the 1,000-meter relay. There are 2 more rounds left for these boys. Kaba, Telea. Thank you to the houses for cheering on to your competitors on the field. To the kind sponsors of Telea House, thank you all the way to Havelu, to Fililava, for the free printing of their t-shirts. Ex-students in New Zealand and Australia, Rosaline Costo and family, Alamita Diliki and family, Helaine Bakauka and Silia Bakauka. To the best house of today, Salome House. We give a big shout out to Europe, to Melemaite Bojaston, the students and ex-students of Salome House, and ex-students of class of 2016, Sami Mafileo, Dr. Joseph Takai, and Tony Paletao with the donation of $100 for the t-shirts. And last but not least, Kaba House, thank you to the biggest communications corporation in Tonga, the TCC, for the t-shirts and banner, and the great support from Elizabeth and Alexis Spa. Also, we want to acknowledge the kind sponsors for Tonga South School. Thank you so much, TCC, for the drinks, the sweets, and the food. National Institute of Insurance, NPI, and the Malolo to our future printing. And once again, Kara is still leading the 1,500-meter relay. Once he gets to the starter, he will only have 1 round left. For those of you who are listening from overseas, now we have Kaba, Telea, and Telea. Also acknowledging the live stream for today's event, but also yesterday, Tonga Vision and Paula Moimoy, thank you ever so much for always attending to our needs whenever we need you. A very big thank you to the boxes of water that we got today. Thank you, the Honorable Minister of Education and Training, for having the Experience Council for donating these boxes from Tapipa Movies, Business of Tonga Water. And last but not least, the group of Pride and No Prejudice, led by our guest of honor today, Honorable Charlotte Bukau, who was head girl of 1993, class of 1988, and also a very, very good cheer for Salome House. I am
Kepala pada upaya ekonomi na uro poesia, poesia. Kalau tak apa yang tahu ini open voice. Semua orang harus berdoa dan berdoa ya. Kalau berdoa berdoa saat dia berdiri, ya waktu itu mau mengajar Allah. Sebelum kita sama dengan orang apa jadi semua. Memori na kare koya ki ka ko ari biche pius painolo le mita mo miao Rosarin de toda faiva Montomu Elubea Maria Manu Koko Faiva Ilo Maria Catala dan Maria Paulo e Pacepa Toro Ke mau le yuaki Koko Faiva Ilo ki Trea House le Fikawa Elubea de Mikala House Lenyo no Toru, Rosarine Tuta Faiva, Tua House, Lenfa, Montom, the Mikala House, Lenyo no Lima, Maria Manu, Tua House, Lenyo no Maria Catala, Kava House, Lenyo Fitu, Maria Bahulu, Samane House, dan Lenyo no Walu, Patsepa Kolo, Mikea House. Kevise Boys, Kemame Fahina Poeni. Samuel Mumaloa e Leini Wadi na Mikama House. Matae Tuyono, Leini Manowa, Terea House. Sateni Piai, Leini Manotolu, Samone House. Sione Siapa, Leini Manofana, Mikama House. Ilan Tesi, Mikama House, Leini Manonima. Mofina Alfa, Minua House, Leini Manono. Stan Fatai, Terea House, Lenyo no Fitu, Gamo, Erohame Ahio, Gami, Terea House, Lenyo no Malu. Senior girls, Okemau Kiai, Fahina Bali, Lady Finals, or Mita Romeau. Lenyo Waki, Kemau Kiai Mary, Lereifi, Gami Samone House, Lenyo no Wa, Ameria Hanana, Nua House, Lenyo Tolu, Paita Satini, Kamikawa House, Lenyo Nofa, Paya Moala, Terea House, Lenyo Nima, Katarina Trimahala, Nua House, Lenyo No, Paita Masimawa, Kamikawa House, Lenyo No Fitu, Kimaukia Luisa Finau, Misamone House, Lenyo No Walu, Chesmin, Urbi Bayola, Kamiterea House, Marina Kimaukia Final, de junior girls. Y intermediate girls, que todo padre que firmaba el final Goya. Y el año aquí firmaba María Lupe Masita, que Mikala House. El año no Papi Fanatua, Mikala House de Moya. El año no Toru, Anita Ufana, Mikala House. El año no Fa, Tupo Wikila, de Terea House. El año Nima, de Petu, Kami Nua House, Lenyo No, Iluke Final Mikama House, Lenyo Torina Watu, Samane House. Kami Lenyo No Walu, Kumauga Juli Bahari, Nua House. Kata Kapofong Adoya, Kumauga Nado, Kihe, Lele Sano, Rita Iwanyao, Ay Intermediate Girls. The Intermediate Boys, Kumauga Torina, Sokenauki, Lenyo no Toru, Creame Studio Tui, Memore, Lenyo no Toru, Terea House, Lenyo Waki, Kumawa Areki Mati, Mikala House, Sipatohi, Lenyo no Wa, Terea House, Studio Tui, Lenyo no Toru, Terea House, Pemoya, Sosefo Stefano, Lenyo no Fave Minua House.
Leni ono ni mau, ke mau ki aia Anthony Murphy, ni Samone House. Leni ono, ke mau ia Augustino Leone, ni Berea House. Leni fitu, ke salili Kolomatani, ni Samone House. Kami leni ono walu, o Jenka Foika, ni Berea House. Pahinga ke mau ki Gere Whainolo, Mita Rungiao, a Hina Mide Boys. Ke Owe Girls, o ke mau ki ai whahinga koe ni. Kere waki mo ofisi, leni waki kami Samone House. Leni whia wau ke mau ki ana la waki ni Samone House. Leni no tolu ke mau ki ai a Beni na waka turoka, kami Kawa House. Leni wha, ke mau ki ai a Huawai no Lohea, kami Kawa House. Leni Bima, Bere Moturiki, Hua House. Leni ono ke mau ki ai a Mobilewa Moeu, ke Nua House. Leni fitu, ke no Violeti, Nua House, ke leni ono walu, Vanessa Sikalu, ke Kawa House. Paina ke mau i Lere Final ai Open Girls, Ita Romeo. Omemori, o kore anu e ki e waui koi ai tapo kemblan hine hina, License B. O B ta fitu walu taha, kore anu e waui koi a, omemori ala benua, te mau e ki whawhainga maria ni ai meleri, te fitu o me o tona paki nge taimini. Ki ta fitu walu taha, ki ta fitu walu taha, Maui komemori ka wau e whanau mai, e kātaki, o whainga maria ni kua mere, e vitu o pāki nge mara. Olha assim que anfarei, comemorem, o comemorem a diversão do Iacu, de mão da ofícios da Ministrata, e a câmera de comemorem a Donata e Espanhol e da União.
Namun waktu mai kau tidak siap untuk bicara dengan dia atau dengan guru atau saya dengan dia kalau guru saya juga waktu ini aku nak ada contoh untuk dia ini aku masih dengan aku pikiran baru waktu ini waktu ini mau orang guru kalau dia punya ya pas dia ada boleh aku ada di dalam ini. Ele mai estata, fai loro quelle in Domiao, vice poi Thomas High School. Ormai ini beruaki, koi aku dari guna ipa itu beruaki, bau manusia itu berbau apa kuanti utlawabu. Penanda ini cuma bawa bersama satu. Aku mengajar belajar mengenai ini, tapi mereka bawa belajar yang khas mereka bawa belajar yang kuat ini. Waktu mereka berkorban, mereka ini apa? Ini orang kata bawa belajar kau bermata kau berbuat apa kau berlima yang ada kau berbuat itu apa yang kalau mata buat dari dia mulai mata bergerak pulang pakai bulan ini bagaimana malam-malam mau le malam kaki dulu mandi le final bagian di tanah ini sekilas Como da minua fala teria bersama ni. Kuali yang istana ini dia berjumpa dengan Pak Nadami. Cuma dia aku ada di bawah harus asma dia kok. Harus dia itu bawa apa maya dari ayah dari dia ini. Aku menjadi harus tapi mai saya tidak dapat itu yang saya tidak harus melakukan ini. Asma orang menjadi harus itu yang sangat mau dia. Kenapa mau dia? Kita akan melihat waktu dia berjuang dan bahwa dia tahu dia berkata. Amanah kita mau dari dia ini mahu. Kalau kita berproses mau dari semua kami asli ya Allah. Jadi mana ini kalau kita mau Vice Boys dari kita mau final jadi mana ini. Memori to be going money di Kala House, the Mount of Former the River Cham, Junior Girls, the Mount of Former the River Cham, the Kala House, on the morning,
Buat mengapa ya kiri una sitepu. Kaya kiri discuss ya junior girls. Junior girls kotoa ngan fire di mau kau ke tolo discuss. Ia mulai tolo diskusi lagi tetapi dia kau officials. Kaya di Kala House di mau kau kiri junior girls triple jump. Di mulai una sitepu. Untuk tadi menjadi officials di bawah di Kala House. Morning, performa di Kala House for wedding away Katuroka. Kalau di mana mereka beli tiket di stadium di Paipa, kemudian di Paipa di Paipa ada ini. Waya di sana boleh mengiau video di mai lady finals dan beach boys. Pada ada ini. Performa itu nawas di mai sorry kita menolak di lagi. Jadi mai itu kita performa di awal kelas mai ini. Asal kita ini siapa yang bergerak pada dunia mulia. Dua pesawat dua itu performa bersama ini. Jadi kita akan rumah. Kalau kita sudah dua tetap bersama itu kita akan dia. Berdoa pada dengan performa. Junior girls yang berarti main ada final di Taiwan. Ia pun mau ada tembak tenis. Baik ada ini. Lang ada dari Taiwan lawan dan dari Taiwan asal dari Indonesia. Ada di asal dari intermediate girls. Final dari Taiwan. Bukan ini namanya Sarah ini. Saya pergi bawa semua hari namanya. Jadi Polsta di sini, kita bawa bunga dari Polsta.
Yo te mau e toi kamata ko o. This is a special announcement that goes out to all you ex-students of Tonga High School sitting in this grand stadium. If you can hear me, give me a big shout.